Dobar dan, moje ime je Milan Šulaja i želim svima dobrodošlicu na online predstavljanje petog izdanja studije ICT in Serbia at a Glance, koje evo publikujemo u 10. godini postojanja i rada Vojvođanskog IKT klastera. Nakon kratkog uvoda obratit će nam se gospodin Tomislav Knežević ispred GIZ-a, a zatim će kolega Matijević prezentovati najvažnije nalaze iz ove studije, a potom ćemo pokušati da odgovorimo na vaša pitanja koja možete postavljati u chatu. Ja ću se potruditi da pohvatam što je moguće više vaših pitanja, ali ih možete postaviti i nakon današnje prezentacije slanjem na e-mail adresu studija@vojvodinaictcluster.org. Studija je evo od ovog trenutka dostupna na našem sajtu i ja ću sada u chatu podeliti link sa koga možete da preuzmete, koja će naravno i dalje biti dostupna na ovoj istoj adresi. Voljeli bismo da pratimo broj preuzimanja, pa vas molim da svoj primerak ne distribuirate dalje, nego da drugi zainteresovani uputite na naš sajt i da mogu da sami preuzmu svoj primerak. Uvek su izdanjima ovog dokumenta prethodila svaki put sve veće očekivanja. Kolega Matijević i ja smo nadamo da ćemo ovaj put ta očekivanja opravdati. Ovo novo izdanje je značajno obimnije od prethodnih, ima preko 200 strana, materijal je organizovan u 7 poglavlja. I pre nego što zaronimo u te podatke, moram da kažem da je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ i ovaj put, kao i svih prethodnih godina, značajnim sredstvima pomogla i ovo izdanje. Dakle, bez GIZ-a teško da bismo realizovali ovaj zadatak. Ove godine imali smo podršku od još 4 sponzora kojima takođe dugujemo veliku zahvalnost za pruženu podršku, a to su Privredna komora Srbije, Privredna komora Vojvodine, Novosadski sajam i kompanija DDR osiguranje. Koristim priliku da pozdravim dobre ljude iz ovih organizacija i da im se još jednom i ovde javno zahvalim. Sada bih dao reč gospodinu Kneževiću iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju, sa kojom Vojvođanski IKT klaster ima sjajnu saradnju već celu deceniju i koja je podržala mnoštvo naših projekata. Gospodine Kneževiću, izvolite. Hvala Milane, dragi prijatelji, meni je veliko zadovoljstvo da vas danas ovaj put na ovaj način, malo neuobičajen, pozdravim ispred Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, gde predstavljam projekat podrške privatnom sektoru. Kao što je Milan rekao, mi smo već dugo u IT-u, podržavamo IT i Vojvođanski IKT klaster od njegovog osnivanja i podržali smo svih ovih 5 izdanja ICT at a Glance. Negde od 2004. godine smo mi započeli da podržavamo IT sektor i ja moram da kažem da su ovih 16 godina jako mnogo toga promenilo. Promenilo se pre svega, ajde da kažemo, obim samog sektora. Ja mislim da 2004. godine smo mi negde imali izvoz IT usluga i proizvoda na nivou ispod 40 miliona evra, a kasnije će me Milovan ispraviti, ali ja mislim da smo sada daleko iznad, odnosno iznad 1 milijarde, što govori koliko je izvoz porastao, ali promenile su se i druge stvari. Ja bih pre svega stavio akcenat na taj odnos prema IT sektoru. Odnos države, nacionalnih institucija, ali i odnos samih privrednih subjekata iz drugih sektora prema IT-u. Reći ću vam samo jedno, ove godine je Vlada Republike Srbije donela 3 značajne nacionalne strategije. Strategiju industrijske politike, strategiju pametne specijalizacije i strategiju veštačke inteligencije. U sve te 3 strategije IT sektor zauzima jednu izuzetno bitnu poziciju. Ne samo kao sektor koji treba da se razvija, već kao podrška svim onim drugim proizvodnim sektorima, industriji, uslugama i sl. Prosto je nezamislivo da pričamo o inovacijama, da pričamo o modernom poslovanju, o konkurentnosti, da pričamo čak i o ekologiji, a da ne uzmemo u obzir sve te neke digitalne alate i usluge koje mogu da nam pruže IT kompanije. Ono što je ipak najbitnije je da se promenile su se i očekivanja same privrede i privrednih subjekata od IT sektora. Mi kada smo radili jednu analizu pre 4 godine za potrebe osnivanja Centra za digitalnu transformaciju, to su bili poražavajući podaci.
više od 50% anketiranih kompanija minimalno je ulagalo u digitalna rešenja i nije ni razmišljalo o digitalizaciji. A sada, kada je Centar za digitalnu transformaciju počeo da radi, preko 600 malih i srednjih preduzeća koristi njihove usluge. Pre nekih 3 nedelje smo započeli jedan speed projekat koji je trebao da odgovori na ove uslove pod pandemijom korona, gde naravno poslovanje nije više moguće u onom klasičnom smislu i gde smo svi mi negde u nekom home office-u i slično. Za 48 sati se preko 150 kompanija prijavilo, izrazilo želju da u tome učestvuje. Složit ćete se sa mnom, to nije bilo tako pre 5 godina. Sad, videli smo kakvi su okvirni uslovi, da vidimo sad gde je IT sektor u odnosu na ono gde je bio pre. Šta su to šta rade u stvari naše IT kompanije, koje su to usluge i koji su to proizvodi koji oni mogu da ponude domaćem tržištu, na koji način oni mogu da pomognu proces digitalne transformacije, da li se ono odnosio prema državnim strukturama ili se odnosio prema samim kompanijama. Ja mislim da će veliki broj odgovora da nam da ova studija i zajedno sa vama radujem se da čujem rezultate iste i evo ohrabrujem vas da koristite ovaj put chat za postavljanje pitanja, tu sam ja da vam dam odgovore na sve i želim vam jedno interesantno druženje narednih sat vremena. Hvala lepo, Toni. Nastavljamo dalje. Da, nalazimo se u zanimljivom istorijskom trenutku. Podaci koji su sadržani u studiji se odnose na period pre nastupanja trenutne krize, pa ćemo danas pokušati da napravimo i osvrt na efekte krize na domaći IT sektor u nekim delovima ovih podataka. IT sektor Srbije nastavio sa trendom dugogodišnjeg rada i povećanja obima posla u delu koji je vezan za međunarodno tržište i naročito izvoz IT usluga. Međutim, imali smo pomak i na domaćem tržištu koje je posle više godina stagnacije imalo dvocifren rast, čime je i stopa ulaganja u IT po glavi stanovnika koje smo već neko vreme pričali povećana na preko 80 evra. Iako je ovo još uvek daleko od evropskog proseka od 800 evra, zadržavanje ovakvog rasta do 2025. godine bi nas dovelo do minimalne vrednosti ovog pokazatelja koji je potreban za dalji rast, a to je 150 evra po glavi stanovnika. Ovaj trend je i pokazatelj da na domaćem tržištu postoji, kao što je i gospodin Knežević primetio, potencijal za digitalnu transformaciju koji je potrebno što bolje i što brže iskoristiti ciljanim merama državne uprave u saradnji sa raspoloživim potencijalima domaćeg IT sektora. Srpski IT je u izvoznom segmentu beleži kontinuirani rast sve do kraja prvog kvartala ove godine. Aktuelna kriza je imala dosta dramatične inicijalne efekte na poslovanje IT kompanije u Srbiji, što je posledica vezanosti domaće IT industrije za strana tržišta pretežno na zapadu i stepen do kog je kriza uticala na tamošnje klijente. Prema jednom blic istraživanju koje smo napravili na samom početku ove krize, 2/3 kompanije je prijavilo pad tražnje i zaustavljanje zapošljavanja, te je procenjivalo pad prihoda u narednom kratkoročnom periodu. Iako je teško prognozirati dalji razvoj situacije, očigledno je da su najviše pogođene mikro i mala preduzeća koja nemaju velike finansijske rezerve za likvidnost ili čiji su klijenti bili u krizom pogođenim sektorima. No, da ne dužimo dalje, ja bih sada dao reč kolegi Milovanu Matijeviću da pokrene prezentaciju i da polako krenemo. Milovane, izvoli. Hvala, Milane. Pokrećemo prezentaciju. Ova studija ima 238 strana, 25 tabela detaljnih i 29 slika. Stvarno je izazov da u narednih 30 minuta prikažemo sve ono što ova studija sadrži, ali evo pokušat ćemo da naglasimo ključne rezultate studije i da otvorimo pitanja za diskusiju koja može da potraje bez nekih ograničenja. Mislim da tu imamo najmanje još sat vremena narednih posle završene prezentacije. Tako da na neki način iskoristimo ovaj istorijski trenutak što Milan kaže
istorijski trenutak po tome što je kriza koja je došla iz jednog drugačijeg podsektora u odnosu na ono što smo ranije navikli da vidimo kao dolazak krize. Obično je to dolazilo iz ekonomije, finansija ili politike, a ovaj put dolazi iz zdravstvenog podsektora za koji nismo očekivali da mogu da dođu ovoliki problemi, pogotovo na globalnom nivou. Očigledno je urađeno zanemarivanje po sistemu 21. vek je i to su više manje rešene stvari i problemi. Međutim, pokazuje se da i problemi u tom zdravstvenom podsektoru itekako mogu da utiču i na poslovanje i na ekonomiju. Rezultati u ovoj studiji, ovo što ću ja sad prezentovati, vezani su pre svega za presek stanja na decembar mesec 2019. godine kad je ova studija završena. Međutim, njena aktuelnost mislim da je i sad dosta velika iz razloga što je to negde možda ta osnova ili temelj na koji treba da se vraćamo u ovom negde turbulentnom vremenu sa idejom da ako je voz bio na dobrom koloseku sa dobrom brzinom i ako je iskočio iz šina, da pokušamo da ga što pre vratimo na taj pravi kolosek. U tom smislu ja ću naglasiti ovde gde su ti rezultati koji su bili izuzetno dobri u tom preseku na početku ove godine, a gde još postoji prilika da i u ovakvim uslovima napravimo dalji prodor. Pa evo da krenemo na same rezultate. Studija ima 7 poglavlja. Prvo poglavlje je poslovno okruženje koje daje osnovne indikatore pokretača i kočnica na našem tržištu, a ja sam izabrao jedan rezultat za prikazivanje ovde, gde je Srbija na globalnoj tehnološkoj mapi, gde se Srbija nalazi po istraživanju Svetskog ekonomskog foruma, koji je bez sumnje globalni autoritet u domenu svih svojih izveštaja koji radi, a jedan izveštaj koji su oni započeli od 2018. godine i ovo je rezultat iz premijernog izdanja, to je rangiranje 100 država, 100 najznačajnijih ekonomija na svetu, koje su analizirali u pogledu proizvodnje budućnosti. U pogledu proizvodnje budućnosti su izabrali sve, da kažemo, nove sektore, nezaobilazni IT je sam po sebi izdvojen sektor, a nalazi se u podlozi i svih ostalih oblasti i delatnosti koje je Svetski ekonomski forum analizirao. I ključni rezultat ovde da je, posmatrajući nekih 6 stubova kao drajvera u proizvodnji i 2 u strukturi proizvodnje, Srbija praktično pozicionirana negde na sredini liste. To se vidi na ovom dijagramu sa ovom pozicijom gde je Srbija praktično u preseku ova 4 kvadranta. Na slici su prikazani kvadranti, gde je u prvom kvadrantu liderskih zemalja nalazi se 28 država vodeće ekonomije, koji su i lokomotiva svetske ekonomije. U drugom kvadrantu su zemlje koje imaju problema u proizvodnji budućnosti sa svojom zaostavštinom, a Srbija se nalazi u najvećoj grupi 58 država koje su u segmentu zemalja sa velikim potencijalom rasta i ono što karakteriše Srbiju su ove koordinate 5,2, 4,6, šta bi to negde značilo, pogledat ćemo u narednom rezultatu. Ovde jednostavno zaključujemo kad posmatramo na globalnom nivou, Srbija je negde na sredine liste 100 najvažnijih ekonomija i grupisana je u grupu NESED koja klasifikuje zemlje sa potencijalom, ali koje u budućnosti mogu da imaju i problema ako na pravi način ne iskoriste
uključivanje u sve tehnološke tokove koje donosi između ostalog i digitalna transformacija. Kako se dobija ovaj rang? Proći ćemo. Dobija se na bazi više desetina indikatora koje Svetski ekonomski forum kombinuje određenom metodologijom, se ukrštaju i dobijaju se rang za onu poziciju koju ima i Srbija. Međutim, kod Srbije ima jedna specifičnost koji ne samo u ovom istraživanju, nego je prisutan i u ranijim istraživanjima, a to je da kombinujući tvrde i meke indikatore. Tvrdi indikatori su statistički pokazatelji za sve ove zemlje koje se porade, gde imamo egzaktne podatke za sve zemlje. I tipično su tu tvrdi statistički podaci koji uključuju mere kao što je vrednost, količina, penetracija, zastupljenost. Sve te mere su za Srbiju bolje rangirane od druge komponente koje se uzima u obzir, a to su stavovi i mišljenje. Pa sam ja ovde izvukao samo nekoliko najkarakterističnijih rezultata od onih 8 stubova ili drajvera koji postoje. Ovde na ekranu imate 4 prikazana, gde u drajveru tehnologija i inovacija crvenom bojom su naglašeni ti tvrdi statistički merljivi indikatori, gde, na primer, vrlo interesantan podatak naučnih i tehnoloških radova u odnosu na milijarde dolara GDP-a. Srbija je pozicionirana kao 7. od 100 zemalja u svetu. Šta to jednostavno interpretacijom znači? To znači da dajemo jako dobar rezultat za malo novca. To je negde po meni izuzetan pokazatelj. 7. pozicija u odnosu na 100 najvažnijih ekonomija je izuzetno visoka pozicija i rang. Sa druge strane, takvi rezultati koji su tipično negde oko 40. mesta za tvrde indikatore, što je učešće istraživanja i razvoja u bruto domaćem proizvodu, u slučaju Srbije 45. rang, pa imamo ovde 49. i 52. U pogledu ljudskih resursa to su rangovi 20. 37. pozicije. Analizirajući sve to imamo prosječan rang negde oko 40. pozicije. Sa druge strane, u isti model se ubacuju po VEF-ovoj metodologiji stavovi i mišljenja ispitanika. Sprovodi se anketa na uzorku za svaku zemlju, gde ispitanici daju svoje stavove i mišljenja po određenim pitanjima. Na bazi tih stavova i mišljenja se dobija rezultat koji je neuporedivo lošiji u odnosu na ove tvrde statističke pokazatelje. Ako smo tvrde statističke pokazatelje u proseku grupisali negde oko 40. pozicije, ove meke stavove i mišljenja, kvalitativne podatke sastavaju Srbiju na tipično 80. ili lošiju poziciju u odnosu na ovih 100 država koje se porede. Pa, na primer, kod tehnologija i inovacija, po mišljenju ispitanika, Srbija je ispitanika iz Srbije. Srbija je rangirana kao 97. od 100 država po pitanju indikatora 205 tehnološke apsorpcije firmi u Srbiji, što je po meni podcenjen rezultat. Ali da ne ulazimo dalje u razloge toga, takvu pojavu primećujemo i kroz ostale stubove gde je Srbija pozicionirana i na 98. pa čak i na 99. poziciju po nekim parametrima, što je, kad se uzme negde u proseku, onaj rezultat koji smo videli u početku. Sad, možemo da imamo kritiku prema ovom rezultatu s jedne strane, međutim, pošto je Svetski ekonomski forum izuzetan autoritet na globalnom nivou, koji utiče na mnoge politike i na politike investitora gde će i kako da ulažu, dobro je da Srbija učestvuje u jednom ovakvom istraživanju i da možemo da otklanjamo one probleme koji se uočavaju, a da pojačavamo one stvari na kojima smo dobri.
U svakom slučaju, ta srednja pozicija na nekom globalnom nivou je jedan pogled, a kroz još jedan slajd i rezultat koji smo prikazali daje sliku gde se, ovaj sledeći slajd i ovaj rezultat daje sliku gde se Srbija nalazi na tehnološkom putu Evrope. Kao zemlja koja se priključuje Evropskoj uniji, mi smo ovde analizirali rezultat svih članica Evropske unije i onih država koji su u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. I da bi rezultat bio negde jasniji, države su grupisane po određenoj sličnosti prema svojim osnovnim odlikama od veličine broja stanovnika, jačine tržišta i tehnološke spremnosti. Tu smo prikazali rezultat koji negde sve države koje smo analizirali grupiše u 5 nekih nivoa. To je ovde obeleženo od tier 1 do tier 5. Kao ilustraciju ćemo samo staviti, naglasiti rezultat tier 1, to su 3 gigantske države i sa stanovišta IT tržišta i ekonomije generalno, to su Nemačka, Francuska i Velika Britanija. U odnosu na sve ostale, vidi se po ovoj površini balona da je to određena da postoji određena dominacija, ali evo i da pokušam da kažem šta predstavlja ovaj dijagram, to je prikazivanje IT ulaganja po glavi stanovnika u odnosu na snagu ekonomije, merenu kroz bruto domaći proizvod po glavi stanovnika. I konkretno za ovaj slučaj tier 1, gde površina balona predstavlja veličinu IT tržišta, imamo otprilike koordinate da je snaga ekonomije između 30 i 35 hiljada evra po glavi stanovnika. IT ulaganja su preko 800 evra, a površina ovog kruga kaže da je ukupno tržište, zbirno tržište ove 3 države preko 200 milijardi evra. I to je pojedinačno najveći balon u ovom segmentu. Vrlo blisko njima je 6 zemalja skandinavskih i severoatlantskih pretežno, od Holandije, Švedske, Belgije, Danske, Finske, tu se uklopila i Austrija. Zbirno one imaju veličinu tržišta nešto preko 50 milijardi evra, a imaju pojedinačno jaču ekonomiju po glavi stanovnika i blago veće IT ulaganja u odnosu na ove 3 velike zemlje. Sa velikim zaostatkom u odnosu na IT ulaganja ova 2 nivoa su Italija i Španija. Po ekonomiji to sasvim dobro stoji, međutim po nivou ulaganja to je negde na nivou 400 evra. Za Italijom i Španijom ide tier 3, 4 i 5. Imaćete priliku da u samoj studiji uđete u pojedinačne rezultate šta se tu sve dešavalo i kako to izgleda. Ono samo što bi naglasio da na tier 5 nivou se nalaze zemlje Zapadnog Balkana, odnosno Balkana generalno, naše komšije koji su u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, Bosna, Makedonija, Albanija, Crna Gora, ali to su i članice Evropske unije, naše komšije Rumuni i Bugari. To je tržište sve ukupno manje od 5 milijardi evra i trebaće puno energije, napora da se uhvati priključak za ostalim zemljama Evropske unije. Vidit ćemo kasnije, bit će prikazan i taj rezultat koji su preduslovi i šta je potrebno da bi se na ovom putu pomakli. Bliže smo koordinatnom početku nego što je to ovom skupu zemalja kojima negde težimo. Eto, taj uvodni rezultat je uvek interesantan jer pokazuje gde nam je radna tačka, gde se nalazimo i otvara pitanje gde bi mi mogli da se nalazimo i gde bi želeli da se nalazimo. Prema tome sledi sad rezultati iz drugog poglavlja ove studije, to je analiza srpskog ICT sektora. Mi smo se ovde fokusirali na rezultate IT sektora u prikazivanju, pošto je takav je auditorijum i sama prezentacija će biti fokusirana prema IT sektoru, tako da izvučen je rezultat
IT tržišta Srbije. Prikazane su vrednosti od 2015. do 2019. godine sa godišnjim stopama rasta. I ono što se uočava da smo 2019. godinu završili sa 578 miliona evra, što je rast u odnosu na godinu dana ranije od 7%. Znači u periodu 2015. i 2018. imamo neprekidni niz od 4 godine rasta. Pri tome je rast IT tržišta u 2018. bio dvocifren, 2019. postoji određeno malo usporavanje, ali to je opet i dalje visoka stopa rasta sa svim preduslovima da se taj rast nastavi u 2020. godini. I sve je tako i ukazivalo i bilo praktično do 11. marta i ono što možemo da se vratimo kroz diskusiju, kakve su perspektive daljeg rasta, jer sa onim svim elementima koji smo imali negde u januaru ili februaru mesecu mogli smo da govorimo da bi u 2020. godine srpsko IT tržište moglo da premaši 600 miliona evra. Ovako visoka stopa rasta je bila prisutna praktično u svim segmentima tržišta, i softvera, softverskih licenci i IT tržišta po svim segmentima, kao i tržišta opreme. Nekako je najinteresantniji rast bio u tržištu IT usluga. Ja sam ovdje izvukao samo jedan od pojedinačnih rezultata IT tržišta, koji prikazuje pojedinačne segmente, 9 segmenata pojedinačnih IT usluga sa stopama rasta koji su bili u tim pojedinačnim segmentima, i to je prosječna godišnja stopa rasta u poslednjih 5 godina, znači za period od 5 godina, tako da nema, na neki način su ubijene anomalije godine na godinu, nego se prikazuje ta prosječna godišnja stopa rasta koja bi trebala negde da da stabilnost. I ono što vidimo ovde, da na primer outsourcing infrastrukture, to je domaći outsourcing ovde na lokalu, outsourcing od infrastrukture do softverskih rešenja i IT usluga, je u Srbiji rastao prosječnih 5 godina prosječnom stopom od 32%. To se najbolje potvrđuje i vidi i čak i u ovom periodu pandemije, da je taj brzo rastući segment samo još negde opravdao očekivanja koje imamo od njega, jer je on preuzeo praktično svu infrastrukturu i sva rešenja i postao je na neki način kritična IT infrastruktura za masu poslova. Kao što ljudi često kažu, korona je više uradila na digitalnoj transformaciji nego brojni konsultanti, tako i ovde možemo da potvrdimo da je ovaj talas bio prisutan i ranije, ali mislimo da će on zadržati tu visoku stopu rasta i u nekom narednom periodu. Takođe, visokom stopom rasta su rasli i ostali segmenti tržišta, to su sve visoke stope rasta, od dvocifrene stope rasta od 17% pa 16, 11, 20%, ali negde da ubrzamo. Znači, to je element koji se tiče tržišta, koji prikazuje šta se prodaje u Srbiji od IT-a. Ono što u studiji još vidimo u ovom segmentu ICT sektora je ko kupuje IT. Ovo je po meni izuzetan negde rezultat, jer ukazuje na to kako je IT tržište podeljeno po vrsti kupca, pokazuje naglašeno u ovoj crvenkastoj nijansi podlozi ulaganja države u odnosu na sve ostale sektore. Znači, napravljeno ovde više sektora, od poljoprivrede, rudarstva, energije, industrije, trgovine, do državnih organizacija, obrazovanja i zdravstva. Svi ti sektori imaju negde različita IT ulaganja, tipično je to negde od 5 do 20% po jednom sektoru, ali ja sam ovde naglasio jedan rezultat koji se odnosi na državu, a to su ulaganja države u domenu državne administracije. Javni sektor ima konkretno rezultat od 17,3%,
pridruženo sa obrazovanjem i zdravstvom koji imaju po oko 4%, te prelazi nivo od 25% ukupnih IT investicija, odnosno 25% udela u ukupnom tržištu samih državnih organizacija, plus još značajnih 9% sektora snabdevanja električnom energijom komunalnih preduzeća koji su sa učešćem negde od oko 10%. Znači, država i državna preduzeća značajno utiču u ukupnim IT ulaganjima, odnosno u IT tržištu Srbije sa više od 1/3 ukupnih ulaganja. I to može da se provuče kroz diskusiju zašto je bitno da država nastavi sa daljim ulaganjem kroz ovaj sektor. Treće pitanje koje daje ovo poglavlje je sektorska analiza, samo stanje u sektoru, pa možemo da prikažemo ovako jednim zbirnim rezultatom, to je nekih 2500 preduzeća sa 28.000 zaposlenih, sa ukupnim zbirnim prihodom svih tih 2000 i kusur preduzeća od 2,5 milijarde evra i sopstvenim kapitalom preko 670 miliona evra. Ceo sektor, IT sektor Srbije posmatramo u 4 izdvojene djelatnosti. Nadalje ćemo se baviti samo softverskim sektorom kao najznačajnijim delom i za ovu publikaciju, a ja mislim i za auditorijum. U odnosu na 2349 preduzeća u softverskom segmentu je 1483, odnosno po svim ostalim karakteristikama softverski sektor zauzima preko 60% ukupnog IT sektora u Srbiji. Kako to izgleda kad se izdvoji samo softverski sektor? Od 1483 preduzeća, 28,7% su softverski izvoznici, 10% su poslovna softverska rešenja R klase i 61,4% su ostala softverska preduzeća. Zašto je takva klasifikacija i ko su ovi ostali? Vidimo ovde kroz tabelu da 426 softverskih izvoznika čine i velika preduzeća preko 250 zaposlenih i srednja preduzeća preko 60 zaposlenih, dok sa druge strane kod ovih ostalih postoji problem u klasifikaciji jer dominantno je da u tih 61% ukupnog broja, odnosno 910 tih preduzeća koji nisu klasifikovani ovde po ovoj grupi su stavljeni u grupu ostalo, se nalaze dominantno mikro i mala preduzeća. Mikropreduzeća 828 i vraćam se samo na onaj podatak koji je Milan i rekao da će ta preduzeća po prirodi stvari ove krize biti u većem problemu nego što je ostatak sektora. I tu negde treba obratiti pažnju. Ujedno i ova nehomogenost prema veličini preduzeća ukazuje da je teško sprovesti nekakvu efikasnu i jasnu strategiju na nivou države koja bi pokrivala celu paletu od velikih, veoma velikih sistema preko srednjih do ovih mikropreduzeća. Treće poglavlje gde ćemo se zaustaviti na par interesantnih rezultata je upravo ovaj softverski orijentisani sektor koji broji preko 400 preduzeća, čiji je poslovni prihod zbirni bio preko 650 miliona evra, koji je zapošljavao blizu 13.500 zaposlenih i ima odlične performanse, to smo, da ne ponavljam, opšte poznate činjenice. Ja sam samo ovde kao rezultat izvukao vodećih 15 softverskih izvoznika, najvećih preduzeća po svojim performansama, koji tipično čine negde oko 30%, zbirno čine oko 30% tog softverski orijentisanog podsektora. S obzirom da je to samo 15 preduzeća, 4% od ukupnog broja, koncentracija od 1/3 performansi na njima i tekako govori kako su oni, koliko su bitni za stabilnost celog sistema i za dalje neke poteze. Pri tome je, na primjer, karakteristika njihovog kapitala iznad proseka, 45% ukupnog kapitala ovog podsektora je u vlasništvu tih 15 najvećih kompanija. Po pitanju vlasništva
ne bi se zadržavao puno na ovaj rezultat. Bukvalno je polovina na strani preduzeća čiji su osnivači stranci ili strane firme ili strana fizička lica, a drugu polovinu čine domaća preduzeća. Ono što je malo veća razlika je da je kapacitet na strani onih firmi čiji su osnivači stranci, a to je da one zapošljavaju nešto preko 60% zaposlenih i ostvaruju skoro 60% ukupnih prihoda. Možemo kroz diskusiju da se vratimo na to kakva je perspektiva jednih, a kakva je druga kratkoročna perspektiva jednih i drugih firmi u sklopu ovih elemenata krize i nove situacije u kojoj se sad nalazimo. Vraćamo se na rezultat koji je na početku istaknut. Rezultat prikazuje softverski izvoz iz Srbije. To mi je rekao da je 2004. godine to bilo ispod 50 miliona evra. Mi čak taj rezultat ovdje i ne prikazujemo. Od 2007. softverski izvoz je u stalnom rastu sa 62 miliona evra na 2007. godine na milijardu i 290 miliona evra u 2019. godini. Praktično smo imali jedan eksponencijalni rast za posljednjih nekoliko godina. Taj rast je za Srbiju bio u proseku blizu 30% rasta godinu na godinu i to u ovom nizu više godina za redom. Ja sam izanalizirao i rezultate, pošto su izvor ovih podataka je Narodna banka Srbije. Objavljeni su rezultati za januar i februar ove godine i rezultati pokazuju da je i u januaru i februaru nastavljen rast, nešto nižom stopom od 30%, stopa koja je zabeležena je 25 i dalje visoka. Biće interesantno da otpratimo šta će se dešavati u perspektivi sa tim daljim rastom, ali ovo je od jednih mesta na koje bi ja naglasio da praktično treba se vratiti na pravi kolosek i pokušati da održimo ovu, da kažemo, stopu rasta. Šta nam je tu utemeljenje i zašto smo optimisti da bi ova stopa rasta mogla da bude prisutna? Utemeljenje se nalazi u tome što, na primjer, sa ovim rezultatom od milijardu i 290 miliona u 2019. godini, Srbija učestvuje sa 0,3% u ukupnom izvozu softverskih usluga na globalnom nivou. To možda izgleda malo sa jedne strane, ali tipično učešće Srbije u svim ostalim performansama od, broja stanovnika, ekonomskih parametara, preko brojnih drugih pokazatelja je 0,1%. Znači, srpski IT izvoz ima 3 puta veći značaj u odnosu na prosječne srpske performanse na globalnom nivou. Ali to opet pokazuje da je globalno tržište beskonačno veliko u odnosu na našu perspektivu koju posmatramo, tako da postoji i dalje izuzetno veliki potencijal za rast. Samo treba na neki način podržati taj sektor koji je prisutan na to tržištu, podržati ih određenim sistemskim merama. O tome Milan i Klaster su dosta radili, tako da možemo kroz diskusiju da se vratimo na više rezultata u tom dijelu. Kroz ova 3 poglavlja smo završili većinu rezultata koji smo htjeli da prikažemo kroz ovu prezentaciju, a sad ćemo pokušati da se samo osvrnemo na ostale elemente koji će negde biti i uvod u diskusiju posle ovog dela promocije, odnosno prezentacije rezultata. Pa bi ja ovdje pozvao Milana da u ovom poglavlju preduzetničkog ekosistema objasni, da kažemo, ovaj slajd kako izgleda preduzetnički ekosistem generalno pa i u Srbiji. Hvala, Milane. U principu ovaj slajd smo ovde ubacili zato što smo negde smatrali da pojam ekosistema podrške preduzetništvu kao takav i vidljivost njegovih elemenata koji su važni za njegov razvoj nisu dovoljno vidljivi kod nas i da uprkos naporima koje razne organizacije ulažu u podršku preduzetništvu, bi bilo dobro da se ovakva jedna slika i ovakav sistemski pristup što je moguće više proširi.
za ekosistem podrške preduzetništva je važno da napreduje u svim svojim segmentima. Znači, ne vredi ako napravimo alate za pristup, na primjer, kapitalu, ukoliko ne postoji regulatorni okvir koji će podržati poslovanje. Kao što često možemo da čujemo i od Amerikanaca iz Silicijumske doline ili iz Njujorka, venture kapitalista, oni kažu talenti se rađaju prilično ravnomerno po svetu, ali prilike za njihovo iskorišćavanje ne. Znači, to je i razlog zašto se vrlo često dešava, ne samo iz Srbije, nego i iz drugih zemalja, da ljudi sa idejom koji pokreću neki startup i traže finansiranje, odlaze u Sjedinjene Američke Države. Imali smo i situacije i sa Bugarskom, sa Elevenovim fondom i slično, gde je praktično uslov da se registrujete tamo, jer investitori ne žele da razmišljaju o okruženju drugačijih regulatornih okvira, problemima koje mogu da imaju, i onda se postavlja to kao jedan od uslova za podršku preduzetnicima. Srbija treba da uradi puno toga da bismo bolje podržali preduzetnike, i ove oblasti u stvari ukazuju koji su to elementi gde ta podrška treba da bude fokusirana. Ja bih izdvojio recimo kulturu preduzetništva, jer Srbija je još uvek, nažalost, zemlja u kojoj se ni uspeh ne prašta, kamoli neuspeh, i na tome mnogo više moramo da radimo, da mladim ljudima i ljudima koji imaju ideju i žele da se oprobaju u preduzetničkim vodama objasnimo da nije sramota pasti, da je možda sramota ostati dole i ne pokušati ponovo, ali to je nešto što bismo morali da promovišemo od malih nogu, već od osnovne škole, i da kroz sistem obrazovanja ovu priču provlačimo na svaki mogući način. Pristup financijama je nešto poboljšan, čini mi se, u poslednje vreme, naročito donošenjem zakona o alternativnim izvorima finansiranja, ali tu još u implementaciji treba dosta da se radi. Pristup tržištima, znači obezbediti alate preduzetnicima preko kojih oni mogu lakše da pristupe tržištima, a uloga države u celom ovom procesu je značajna i u obezbeđivanju poslova, odnosno razvoju domaćeg tržišta, gde bi domaći preduzetnici mogli da iskoriste domaće tržište kao test poligon za svoje rešenja pre nego što se okušaju na svetskim tržištima. Tako da smo ovaj segment u stvari uvrstili samo da bismo malo skrenuli pažnju na ovaj ekosistem, na bitnost njegove vidljivosti i kako bismo eventualno i obezbedili ovakvu neku vizualno predstavljanje segmenta na koje bi različiti stakeholderi, da kažemo, trebali da se fokusiraju. Naravno, po prirodi stvari i organizacije Vojvođanskog IKT klastera, kao i svaki drugi klaster, mi funkcionišemo u toj spirali poslovna zajednica, obrazovni sektor, državna uprava, i smatramo da i ovakve stvari i pomoć onima koji donose odluke treba da bude baš u takvom jednom okruženju gde će ljudi iz svih ovih segmenta biti uključeni u formulisanje rešenja, upravljanje inicijativa i da zajednički pokušamo nešto više da uradimo na unapređenju ovog ekosistema. Hvala, Milane. Da se osvrnemo samo na jedan rezultat koji je prisutan u studiji, a to je preduzetnički način organizovanja kroz agencije, i to je jedan, možda se kaže, spontani način izlaz koji je sektor našao u nedostatku nekih sistemskih mera u prethodnim godinama, kako da postane konkurentniji na globalnom tržištu. I ja sam kao rezultat ćemo samo prikazati broj IT agencija, odnosno preduzetnika u IT sektoru u periodu od 2011. godine do trećeg kvartala 2019. godine. I ovde se prepoznaje jedan izuzetan rast od 206 agencija koje je osnovano 2011. godine do preko 2000 agencija koje je osnovano u 2018. godine. Ovo je, da kažem, jedna situacija koja je bila poprilično nekontrolisana i spontana i naišla je onako na kontroverzne tumačenja, tako da se u trećem kvartalu 2019. godine uključila i država sa tim famoznim testom samostalnosti, zato je rezultat ovde i dat do trećeg kvartala 2019. godine, kad praktično je zaustavljen preduzetnički talas razvoja
u IT-u u Srbiji, pa bi samo zamolio Milana da se i ovde uključi kod ovog rezultata, šta je prethodilo testu samostalnosti, šta je on negde doneo i kakvi su njegovi efekti u ovom periodu od kad je on uveden. Da, hvala Milovane. Da, ovo je pitanje koje je izazvalo dosta kontroverzi u IT zajednici i do dan danas su mišljenja dosta podeljenja. Ja mogu da sa prisutnima podelim naše iskustva i našu involviranost u ceo ovaj proces. U suštini, kao što je Milon pomenuo, ovaj rast preduzetničkih agencija je bio jedna pozitivna stvar, jedno sistemski nepredviđeno rešenje za problem sa kadrovima i konkurentnosti našeg IT-a, prvenstveno na stranim tržištima. To je model koji recimo u Ukrajini dan danas funkcioniše praktično polulegalno. Ja sam baš nedavno imao priliku da razgovaram sa vodećim ljudima iz njihove IT asocijacije, ali država je kod nas došla do zaključka da tu nešto mora da se menja, jer je došlo do širenja ovakvog modela rada na druge sektore. Praktično je i sam IT sektor, odnosno kompanije u IT sektoru su bile podeljenog mišljenja o tome da li ovo treba da se menja ili ne. I na kraju država donela odluku da će da se uvede taj test samostalnosti koji u principu u stvari samo pojašnjava i bliže određuje ko može da ima poreski tretman preduzetnika. Mi smo rešili da se tada uključimo u ceo proces na poziv Vlade Srbije, jer smo smatrali da je bolje da budemo deo procesa nego da sa strane gledamo šta se dešava i moram da kažem da u svojoj jednoj vrlo otvorenoj diskusiji i dugoročnim pregovorima uspeli da nametnemo neka dodatna rešenja koja će pratiti ovaj test samostalnosti, a svi znamo da su to olakšice za one koji prelaze iz statusa preduzetnika u stalno zaposlenog, kako bi se smanjili ukupni troškovi po zaposlenom koji moraju da se podnesu, te da smo tim merama u stvari, čini mi se, obezbedili jedno polurešenje i imamo načelni dogovor sa donosiocima odluka da ovaj sad period do isteka 3 godine treba da iskoristimo da vidimo na koji način da smislimo neka nova sistemska rešenja koja bi omogućila dalje nesmetani rast i razvoj IT sektora. Definitivno su ovo pitanja koja ne muče samo Srbiju, nego i ceo razvijeni svet. Imali smo priliku da pratimo razvoj ABC zakona u Kaliforniji koji se tiče ovom istom tematikom. Doduše, kod njih je perspektiva drugačija. Kod njih tamo zaposlene i angažovana lica u stvari traže da budu tretirani kao zaposleni. Kod nas je to malo drugačije, ali efekti su vrlo slični. I mislim da je zrela situacija za donošenje nekakvih novih pravnih formi organizovanja koji bi bili specifično karakteristični za takozvanu ekonomiju i za ovaj način angažmana i koji bi na pravedan način u stvari predili poreski tretman i benefite koje bi kompanije mogle da imaju od angažovanja takvih ljudi. Smatram da ljudi iz IT zajednice sa svih strana i predstavnici IT kompanije i preduzetnika treba da se organizuju i što je pre moguće sastanu i da porazgovaraju o tome šta bi se moglo predložiti donosiocima odluka i da formulišemo neke rešenja koje bi mogla da nam omoguće da ne budemo kroz 3 godine, naravno manje od 3 godine, opet pred nekakvim ponorom koji bi značio drastično povećanje poreskih doprinosa na plate za sve one koji nisu više u programu olakšica. Jedna od nesrećnih okolnosti u ovoj sa krizom jeste što primjena ovih propisa i na propisa poklapa sa krizom i vrlo je nezgodno zato što sad jedan od uslova je da se ne smanjuje broj zaposlenih ulaskom olakšice i prelaskom u stalni radni odnos, a s druge strane u ovom trenutku krize još uvek su neizvesni razvoj situacije u mnogim kompanijama, da li će moći da izdrže ovaj pritisak ili neće, tako da i odlaganje primene ovog testa samostalnosti od sistema i svih ostalih elemenata je dobrodošlo. Vidjet ćemo kako će se dalje situacija razvijati, ali sam stava da pod hitno treba i da vidimo što je to što kvalitetno možemo da ponudimo nosiocima odluka i da zajedno sa njima pokušamo da nađemo nova rešenja. Hvala Milane. Znači, da se vratimo samo na prethodni rezultat u odnosu na razvoj ukupnog sistema.
ekosistema preduzetničkog, mi imamo i ovaj tekući posao kako da se ublaže posledice jedne ovakve regulisanja preduzetničkog angažovanja ljudi u IT sektoru kao izuzetno naglašeno. Određene smernice su date i u studiji, a ovo vreme nosi, da kažemo, i nove izazove. Sljedeće poglavlje studije je razvoj informacionog društva u Srbiji, gde u suštini se mnogo priča o digitalnoj transformaciji. Nema potrebe da ovde mi ponavljamo bilo šta od tih stavova koji su prisutni za digitalnu transformaciju, ali ono što je definitivno za Srbiju negde prisutno je da njoj paralelno sa digitalnom transformacijom slede i analogne reforme. Pa, pošto je ovo sad uvod i negde u diskusiju, ponovo bih pozvao Milana da prenese svoje iskustva u komunikaciji sa kreatorima politike, gde se dosta govorilo o tome da su za Srbiju jednako važne kako digitalna transformacija sa jedne strane, tako da i analogne reforme sa druge strane. Tako je, da. Tokom rada na razvoju strategije pametne specijalizacije za Srbiju, dosta opširnog posla koji je obavljen u proteklih par godina i u koji je bio uključen veliki broj ljudi, ja sam imao čast i zadovoljstvo i odgovornost da budem koordinator dela za informacijske tehnologije. I tokom nekoliko meseci smo imali radionice u više gradova u Srbiji, okupili smo značajan broj ljudi iz IT kompanija, iz obrazovnih institucija pa i iz državnih uprava, ali uglavnom sve su to bili ljudi sa terena koji su svojim iskustvima, svojim uvidima značajno pomogli formulisanju i ciljeva i definisanju problema i tog nekog policy miksa koji je na kraju usledio, koji bi trebalo da pomogne za pravljanje akcionog plana za strategiju koja je umeđu vremenu već doneta. Tokom tih diskusija postalo je prilično jasno da ta priča koju smo kolega Matijević i ja i ranije pominjali o analognom domenu i tekako ima smisla, jer ako pogledamo ko su pobednici informatičke revolucije u svetu, mislim, informatička rešenja i hardveri su odavno prilično lako dostupni svuda na planeti, ali ipak neke zemlje imaju mnogo veći stepen digitalizacije, veće profite, kao što smo videli na onoj tehnološkoj mapi recimo, a dok drugi to nemaju. I kada malo zagrebete i razmislite zbog čega se to dešava, onda shvatite da zemlje koje su bile uspešne, koje su imale koristi od digitalne transformacije, su upravo one zemlje koje te svoje analogne segmente imaju dobro uređene ili u naprednoj nekoj fazi. Zašto? Zato što je ta analogna komponenta u stvari osnova za digitalizaciju. Uprošćeno rečeno, ne vrede vam ni najbolja moguća softverska rešenja ukoliko nemate kadrove koji su dovoljno edukovani da ih upotrebe. Pa tako recimo, na primer, mi iz Srbije plasiramo na globalna tržišta jedno od po Gartneru najboljih svetskih softverskih rešenja za upravljanje distribucijom električne energije i koje se koristi na svim kontinentima, ali se ne koristi u Srbiji. I mislim da je to dobra ilustracija u stvari te potrebe za jačanjem analognog domena. Šta je analogni domen? Analogni domen je sve ono što ne može ili ni ne treba da se digitalizuje. To je regulatorni pravni okvir, to su unapređene veštine, digitalne veštine ljudi u privredi i u javnoj upravi, to su odgovorne institucije koje funkcionišu bez problema. Znači, taj analogni deo je apsolutno neophodno unaprediti kako bismo onda od digitalizacije mogli da imamo koristi. I tu se negdje krije i odgovor na pitanje zašto većina IT kompanija radi na stranim tržištima. Osim što smo dugi niz godina imali slabiju tražnju koja se konačno malo budi, isto tako su i cene po kojima naše kompanije posluju, te neke zapadne cene koje vrlo često ili nisu dovoljno jasne na domaćem tržištu ili su previsoke za domaće tržište ili jednostavno ljudi ne sagledavaju sve benefite i dobrobiti koje mogu da dobiju od korišćenja novih tehnologija. I tu je onaj osnovni postulat. Nove tehnologije, informacije tehnologije ne čine da stvari radimo samo brže, bolje i kvalitetnije, nego nam one omogućavaju da radimo stvari koje bez tih tehnologija jednostavno nije bilo moguće raditi ranije. Znači, ne radi se samo o skraćenju rokova, nego i jednom dodatnom
dodatnom kvalitetu koji jednostavno nije moguć bez jačanja ovih analognih delova društva. Hvala Milane. Odlična okolnost u odnosu na ovo što je Milan sad obradio u odnosu na potrebu digitalne transformacije razvoja društva i sa druge strane tih analognih reformi regulatornih okvira države i usput podizanja digitalnih veština. Odlična okolnost je ta što Evropska unija u okviru Eurostata prati više stotina raznih indikatora koji su vezani za informaciono društvo. Ne samo za članice Evropske unije, nego i za sve zemlje koje su u procesu pridruživanja, pa i za Srbiju. Odličan je nivo detaljnosti, mi smo za ovu studiju iskoristili praćenje tog indeksa digitalnog pripremljenosti, može se kaže digitalne transformacije najkraće moguće, koji u 5 nekih stubova pokriva brojne oblasti ispod sebe i odlična okolnost da se Srbija uopšte nalazi na toj listi, nije bitna pozicija, usput i Srbija nije na poslednjem mestu na ovoj listi, u grupi je u poređenju sa zemljama Evropske unije, ona se negde nalazi na začelju, ali je rangirana i u prilici smo da po svim tim brojnim indikatorima koji su prisutni preko Eurostata, a Eurostat opet dobija te podatke preko naše zvanične statistike, sve se to prati i možemo da praktično u redovnim godišnjim preslecima vidimo gde se nalazimo i po kojim parametrima zaostajemo. To je što se tiče pitanja digitalne transformacije, slično je i po pitanju razvoja, odnosno reformi u kojima se nalazi srpsko društvo, država, kao država u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, pregovaramo o priključenju Evropskoj uniji u 35 poglavlja i tu postoji isto redovno godišnje kvantifikovano ocenjivanje. Ja sam ovde samo izvukao jedan rezultat koji pokazuje da je po 6 oblasti Srbija veoma dobro pripremljena za priključenje Evropskoj uniji i to je nivo koji zemljama omogućuje da se priključi Evropskoj uniji. U tih 6 poglavlja je i segment informacionog društva, što je onako, da kažemo, dobra okolnost. Po nekih narednih 22 poglavlja Srbija je srednje pripremljena zemlja, znači sleduje još reformi daljih da bi dostigla nivoe koji omogućuju pridruživanje Evropskoj uniji. Ovde bi samo naglasio da su kako digitalna transformacija, tako i ove reforme društva praćene kroz egzaktne indikatore, kroz model i kvantifikovane podatke i možemo praktično da sagledamo u svakom trenutku gde se Srbija nalazi i po komponenti ono što zovemo analogni reformi, a i po komponenti digitalne transformacije. Šta i kako dalje, pogotovo u svetlu sadašnjih dešavanja, pogledat ćemo samo sa stanovišta dosadašnjeg IT tržišta u Srbiji, trendova koji su postojali i nekih projekcija za, na primjer, narednih 5 godina. Kao što smo na početku vidjeli, srpsko tržište od 2019. godine od 578 miliona evra je bilo na putu dvocifrenog rasta i praktično zadržavanje te dvocifrene stope rasta po ovoj projekciji zelenoj liniji je negde 2024. ili 2025. godine moglo da dostigne milijardu evra ukupne vrednosti domaćih IT ulaganja, domaće privrede, državnih organizacija i domaćinstava. To je lepa psihološka granica, da kažemo brojka koja se lako pamti, a sa druge strane za Srbiju sa 7 miliona stanovnika ujedno predstavlja i liniju dostignutih evropskih standarda, to je ova crvena linija koja je tu upravo na tih milijardu evra, što bi značilo da na toj vrednosti linije evropskih standarda Srbija ima
150 evra ulaganja po glavi stanovnika, kad se uzme u obzir da se ovih milijardu podeli sa sadašnjih 7 miliona stanovnika. Znači dobija se 150 evra IT ulaganja po glavi stanovnika, to je upravo onaj nivo koje su imale velika većina novo pridruženih članica Evropske unije tamo 2004. ili 2005. godine. I to nam je onako, da kažemo, jedan indikator gde je Srbija ubrzano išla, pogotovo sa ovim elementima što sa našim ulaganjima smo ipak mi imali jedan šedljiv odnos, da smo uvek sa manje novca mogli da napravimo nešto više nego što se to meri kroz sam novac. Pa bi zamolio sad Milana, pa Tomija isto da se pripremi, da daju svoj pogled ovde, jeste data negde projekcija ovom zelenom linijom. Da, hvala Milane. Ovo se upravo u stvari nadovezuje na više stvari koje smo pomenuli u samom uvodu o razvoju domaćeg tržišta, o ekosistemu podrške preduzetništvu koji treba da profunkcioniše snažnije kako bi se domaće tržište razvilo. Ovaj trend koji smo imali poslednjih par godina je sada značajno ugrožen ovom krizom i trebalo bi videti kako ga prevladati. Dobra okolnost je što je ova kriza prouzrokovala rast korišćenja digitalnih rešenja. Od prezentacija online kao što je ova naša današnja do online sastanaka, povećanje e-trgovine i povećane tražnje za digitalnim rešenjima. To je nešto što bismo trebali kao država da iskoristimo za održavanje ovog rasta i nastavljanje ovog uzlaznog trenda. U tom kontekstu mislim da nije dobra odluka da se, ako se ne varam, svi budžetski korisnici su dobili zahtev da se urade rebalans budžeta, da se krene u štednju javnih sredstava. Mislim da je to verovatno iz nekih razloga ok, ali da bi štednju trebalo eliminisati kada je u pitanju kreiranje rešenja, digitalnih rešenja za poboljšanje funkcionalnosti javnih projekata, odnosno javne infrastrukture, javnih servisa, ali naravno i u privredi. Ono što su elementi državne podrške koje bih ja voleo da vidim jesu podrška preduzećima koje žele da se digitalizuju. I mislim da je recimo Centar za digitalnu transformaciju u koji je GIS bio uključen zajedno sa Privrednom komorom Srbije jedan sjajan primer kako to treba i može da se radi, ali on u ovom obliku kakav je nedovoljnog obuhvata i to je nešto što bismo morali značajno da povećamo kako bismo ovaj rast domaćeg tržišta održali, nastavili i kako bismo od njega svi imali koristi. Ova psihološka granica od 150 evra je u stvari znak kada je dostignemo, ne da smo negde stigli, nego je to polazna tačka koja u stvari govori da pokazujemo neke znake ozbiljnijeg razvoja i usvajanja prvenstveno evropskih standarda. Ja bih se zamolio Tomija da prokomentariše ovo u kontekstu upravo Centra za digitalnu transformaciju o kojem on mnogo više zna od nas. Hvala Milane. Ja bih ipak pre rekao ono što je najznačajnije za taj neki očekivani pozitivan trend u budućnosti je što je moj neki osjećaj da je država konačno krenula sistemski malo da uređuje stvari kroz te nacionalne strategije koje daju jednu dugoročniju predvidivost. Mi smo bili svedoci toga da smo u prethodnim godinama često skakali sa teme na temu. Započnemo nešto, dovedemo do nekog nivoa pa skočimo na drugu temu. Upravo ove strategije, kao što je i ta smart specijalizaciju, ali i strategija industrijske politike, pre svega nam daje neku dugoročnu ideju u kom pravcu želimo da se razvijamo i na koji način će to država pomoći. To je jedna stvar i druga stvar je ta globalna okolnost da prosto naše kompanije više ne postavljaju sebi pitanje da li je digitalna transformacija i ulaganje u nju stvar budućnosti, već ih je tržište pritislo i reklo im ne, to je ono što morate da radite danas. I šta je onda nastao problem pre 3 godine? Znate kako, kada vi kao malo i srednje preduzeće ulazite prvi put u kontakt sa digitalnom transformacijom, dosta ste dezorijentisani. Ne znate, čujete vi za te različite poslovne softvere i slično, obratite se nekome konsultantu koji će pre svega gledati da vam proda određeni proizvod, koji može, a ne mora da vam pomogne da nađete vaše rešenje. Zato je bilo neophodno imati jedno nezavisno telo, ali jedno kvalitetno telo u kom su sertifikovani stručnjaci koji će vam dati jednu nezavisnu ocenu zajedno s vama, proći kroz vaš problem i reći
znate kako, ovo je ono gde ti treba da uložiš danas, a ovo je ono gde bi bilo pametno u narednih 5 godina da uložiš što se tiče digitalne transformacije da bi rešio svoje probleme. I upravo to Centar za digitalnu transformaciju pokušava da uradi i ono što je dobro, što onda na kraju toga kada imate tu svoju neku, da kažem, mapu puta, odlazite kod države, konkretno kod Razvojne agencije Srbije i dobijate pomoć za implementaciju vašeg digitalnog rešenja koje god da je ono. To je po meni jedan sistemski pristup. Slažem se sa tobom, Milane, to je još uvek nedovoljnog kapaciteta, prosto se radi i o jednom pilotu. Ja moram iskreno da kažem, kao neko koji učestvovao od početka u čitavom procesu, da smo malo i pozitivno iznenađeni sa da kažem, pritiskom koje privredni subjekti vrše na to da dobiju uslugu i kolika je zainteresovanost, ali to će se sigurno nastaviti. I ono što je jako bitno, u strateškim rešenjima i u budžetskim programima za naredne godine je predviđena podrška za taj segment. Naravno, uz ogradu, svi mi sad moramo da sačekamo da vidimo koje će biti posledice, vidim da je tu bilo i pitanje, pa ćemo kasnije razgovarati o tome kakve efekte uopšte ova pandemija ostavlja na privredu i koje će biti dugoročne posledice na to, tako da može da dođe do nekih pomeranja, ali ja mislim da je napravljen jedan sistemski dobar korak. I na kraju to što 600 kompanija to koristi, znači da negde ima smisla. Odlično, hvala tebi. Brzamo prema kraju prezentacije. 6. poglavlje obrađuje kadrove, obrazovanje i zapošljavanje u IKT sektoru u Srbiji. Ništa od tehnologije i od digitalne transformacije ukoliko nemamo stručnjaka, i ovde ću se osvrnuti samo na jednu komponentu najkraće, a za ostale smo otvoreni kroz diskusiju. To je komponenta visokog obrazovanja, možda kao neke tvrde osnove kvaliteta kadrova koje dobija sama branša. 63% kadrova koji su na visokom obrazovanju dolazi iz akademskih studija, a preostalih 63% iz domena strukovnih studija. U Srbiji školske 2018-19. godine je blizu 10.000 ljudi upisalo IKT studije, što je impozantna brojka, to je skoro 20% svih novoupisanih, svih brucoša, koja je daleko iznad evropskog proseka, pokazuje koliko je ova oblast interesantna u Srbiji, ali sa druge strane samo da ukažemo na jedan izazov da već ulazimo u demografska ograničenja takvog jednog trenda, ograničenja i po upisnim kvotama, pitanje koliko potrebni su i profesorski kadar i materijalna sredstva i fizički prostor i puno nekih ulaganja, a i 20% svih brucoša je ipak impozantan nivo. Još rezultata vezano za kadrove, obrazovanje koji dolaze sa svih ostalih strana ćete vidjeti u studiji, ne bi se ovdje više zadržavao. Prešao bi na 7. posljednje poglavlje, ali ne najmanje važno, to je istraživačko razvojna komponenta u IKT sektoru. Da bismo ostavili vremena za diskusiju, prikazat ćemo samo ovde, da kažemo, prisutnost domaćeg srpskog IT sektora na Horizon projektima Evropske unije. Horizon projekti, za one koji ne znaju, to je Evroliga naučno-istraživačkog rada sa najvećim budžetom za naučno-istraživački rad na nivou Evrope. Taj centralni budžet se meri desetinama milijardi evra i na takvom jednom terenu učestvuju i srpske IT kompanije. Ovde je u studiji data jedna grupa kompanija koju smo mi nazvali centri potencijala za naučno-istraživačke projekte tipa Horizon 2020. Ta lista sadrži 15 kompanija koje su imale
bar jedan projekat, a ima tu i kompanija koje su imale i 29 projekata u okviru koji su budžetirani sa nivoa Evropske unije i njihovog budžeta za nauku. Ukupan novac koji je tu povučen je preko 47 miliona evra, a u tim kompanijama radi preko 1000 zaposlenih. To ujedno i pokazuje koliko je sam IT sektor važan kao važna komponenta u tom trouglu znanja kojim se ja lično, a i unutar firme, kažem, bavim već duže vreme. Taj trougao znanja je u okviru ovih tema koje smo sad obrađivali, kadrova, obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i inovativnog karaktera samog IT sektora. U sredini toga je negde IKT tržište, praćenje IKT tržišta kao jednog zamajca i nezaobilaznog učesnika u interaktivnosti sve ove tri komponente. To je možda radi toga da bi ja dao važnost svom poslu, ali opet sa mojim kolegama ja mislim da to praćenje IKT tržišta sa svim ovim pokazateljima pa i sa ovom studijom ima i tekako važnost, tako da o ovome možemo isto da diskutujemo i ovim bi ja završio zvanični deo prezentacije, a otvorio deo za pitanja i diskusiju. Odlično, hvala lepo Milovane. Malo smo probili rok od sat vremena, ali čini mi se da bismo mogli satima da pričamo o ovim temama, no vremena toliko naravno nema. Učesnici nisu imali baš nešto puno pitanja, izgleda da smo ili bili vrlo jasni ili su već na brzinu downloadovali i pročitali studiju, ali kao što sam rekao, pitanje ćemo sigurno moći da dobijemo i naknadno putem maila, na koje ćemo vrlo rado odgovoriti, a od pitanja koje smo do sada dobili, evo da pročitamo. Prvo je Dragorad Milanović postavio pitanje da li se može u ovom trenutku govoriti o krizi prouzrokovanom COVID pandemijom uporedivo sa ekonomskom krizom 2008. I specifično da li je moguća outsourcing kriza iz razvijenih zemalja, a koja bi uticala na IT Srbije. Mislim da smo negde već pominjali to ranije u prezentaciji, da smo imali onaj inicijalni upitnik na samom početku krize za IT firme i da je 2/3 njih prijavilo i pad tražnje i prognozu da u kratkoročnom periodu može doći do pada prihoda. Ta vezanost izvoznog sektora za strana tržišta je direktan uzrok potencijalnog pada ili rasta. Znači, svi oni koji su klijente imali u recimo sektoru hotelijerstva, verovatno su imali jako mnogo otkazanih projekata. Takođe, oni koji su, a to su mala i mikropreduzeća, radili na jednom ili dva projekta, pa još ako su ti projekti bili u pogođenim sektorima kod stranih klijenata, su takođe upali u problem. Prema tome, ova kriza definitivno ima svoju korelaciju sa domaćim IT sektorom, upravo zbog njegove vezanosti, kad govorimo o tom izvoznom segmentu, vezanosti za stranu klijentelu i činjenicom da je velika većina sektora u stvari bila pogođena ovom krizom. Što se tiče poređenja sa krizom 2008. pretpostavljam će Milovan tu znati da kaže možda nešto više, ali prvi indikatori do kojih smo mi došli govore o tome da bi ova kriza mogla da bude značajno snažnija. Međutim, vrlo je specifično to što ona ne dolazi sa finansijskog tržišta, nego iz tog, kao što Milovan reče, zdravstvenog podsistema. Berza se, koliko vidimo, još uvek drži i nije lako sad prognozirati kako će se stvari razvijati. U ovom trenutku se čini da neće biti značajnije finansijske krize, ali ostaje još uvijek da se vidi. Milovane? Hvala Milane. Pa karakteristika ovog trenutka sad je što po prvi put u poslednjih 50 godina se susrećemo sa krizom koja dolazi iz zdravstvenog sektora. Znači, to je nešto na što niko nije bio spreman. Kažemo to. Pa izgleda da nismo ni mentalno spremni da to platimo. Kažemo, ne kao pojedinci ovde, nego šire i na globalnom nivou. Percepcija krize, odnosno kriza je u svim slučajevima do sada, a otprilike je dolazila u Srbiju svakih 10 godina. Da se napomenemo, samo da su negdje okrugle godine 90-ih, 2000-te, 2008, 9, 10, sad 2020. godina. Znači, ta cikličnost kod nas je prisutna i uvek je negde pokretač bio u nekom trouglu politika,
kao najslabija karika ekonomski podsistem ili finansijski podsistem. Sa tom školom koju smo imali posljednjih decenija, nekako smo olako prepisali sve elemente i rekli smo nema veze što to dolazi iz zdravstvenog sektora, naša ponašanja su kao da je ona došla ili iz finansijskog sektora ili iz ekonomije. I evo, sam si par puta napomenuo, radili smo i određene analize i anketiranja i ti si aktivno razgovarao sa više desetina kompanija, svim članicama klastera, a ne samo vojvođanskih IKT klastera, razgovori su obavljeni i kroz sve klastere, IT klastere u Srbiji i bez dileme postoji taj ekonomski efekat, ali ono što u ovom trenutku imamo je još uvek rovit slab taj zdravstveni podsistem i politički. To je više nego dovoljan preduslov da se kriza proširi na nešto gde nije bila prisutna pre marta ove godine na globalnom nivou, ni u finansijskom sektoru, ni u ekonomskom privrednom sektoru. Ono što je ohrabrujuća okolnost sada je da banke stoje jako dobro, spremne su za podrške svake vrste privredi koja ulazi u probleme, odnosno podršku ekonomskom sistemu. S druge strane vidimo da su i države spremne sa neograničenim novčanim sredstvima da intervenišu u ovakvim uslovima. Što još jednom pokazuje specifičnost ovog trenutka sad u odnosu na sve krize ranije. Ono što je karakteristično je i sam taj pojam krize koji je kod nas se svodi na krizu egzistencije najčešće, a na zapadu u razvijenim zemljama je to kriza profitabilnosti. Koliko su to dva različita pojma najbolje vidimo, na primjer, po ponašanju Sjedinjenih Američkih Država, gde su oni kao prvu reakciju u uslovima pandemije imali enormno otpuštanje ljudi. To nije ništa drugo, to nije kriza egzistencije američkih kompanija, jer su one sa martom mesecom završili neprekinuti niz od 128 meseci neprekidnog ekonomskog rasta. To je najveći niz koji postoji od kad se beleže ekonomski rezultati američke privrede 20. veku, 21. znači do sada nezabeležen. 128 meseci neprekidnog rasta je zaustavljen i ne može da se kaže da je ova situacija sad odjednom tako loša, nego je ta brza, izuzetno brza reakcija američke privrede, jedan refleks na ove nove uslove i on je u zoni one smanjene profitabilnosti kompanija, pregrupisavanje ovim uslovima, a ne nikako u uslovima ugroženosti. S druge strane, ne smemo da zanemarimo sve ove efekte, znači vidjet ćemo šta će se dešavati dalje sa zdravstvom, vidjet ćemo šta će se dešavati dalje sa politikom, još je previše rano da se donose neke procene kako se ovo sve odražava na IT sektor, ali recimo sa završetkom drugog kvartala ćemo već imati jasnije kvantitativne pokazatelje, a sa početkom septembra vidjet ćemo da li se mašina upalila ili ono što smo nekoliko puta rekli kroz samu prezentaciju, da li je voz koji je iskliznuo sa šina se vratio na pravi kolosek. Hvala Milojane. Imamo sledeće pitanje, Vojislav Rodić. Kakve su prognoze uticaja povećanog korišćenja IKT tehnologije u obrazovanju, prvenstveno našem, ali i drugi će sve više koristiti učenje na daljinu, na dalji razvoj naše IT scene? U kojoj meri će moći da se angažuju domaći resursi? Zanimljivo pitanje, o kome nismo previše razmišljali. To je sad nešto što je stiglo u fokus sa ovom online nastavom i sa primenom tehnologije u obrazovanju.
Milane, ako dozvoliš, ja bih samo tu jedan segment. Mi smo i pre ove krize sa koronom i početka ove online nastave imali u principu taj početak te neke aktivnosti uključivanja IT-a u vrlo ranim godinama u osnovnom obrazovanju. Mislim da od 5. razreda u osnovnim školama deca uče da programiraju i mislim da je to dobro, jer se na taj način kod njih kreira i svest za značaj IT-a i rešavaju neki problemi. Ti znaš vrlo dobro, mi smo ustanovili jedan problem u prošlosti da veoma malo devojčica ili devojaka se odlučuje da radi u IT-u, što je negde, hajde da kažemo, bilo nama i neobjašnjivo. I verovatno na ovaj način i kroz školu, vidimo mi to i po svojoj deci, oni stvaraju sasvim sigurno neku ljubav prema IT-u, ali shvataju da mogu IT plus njihova kreativnost ili neko drugo znanje koje imaju da iskoriste sutra na tržištu. Tako da bih ja bez sada nekih statističkih podataka dao i kao roditelj jednu subjektivnu ocenu da će sigurno efekti biti pozitivni i što se ranije prosto počne da imaćemo veći broj kasnije učesnika, odnosno onih koji će nameravati da se dalje obrazuju, je sad pitanje kapaciteta visokoškolskih obrazovnih ustanova i slično će se morati rešavati naravno paralelno sa tim. Da, slažem se s tim što se tu ne radi samo o kreiranju budućih IT kadrova, nego i o jačanju digitalnih veština opšte populacije, što je takođe izuzetno važno za digitalnu transformaciju, jer neko mora i da koristi ta rešenja. Slažem se. Evo, ja bih... Izvoli, Milone. Ja bih samo dodao, s obzirom da smo završili par istraživanja koji su obrađivale rezultate vezano za prvi kvartal 2020. godine, da smo u domenu informatičke opreme imali evidentan rast isporuka informatičke opreme. Imali smo jedan ekstremistan vezan za cijelu ovu situaciju, da je u prvom kvartalu 2020. godine isporučeno najviše notebookova od kad ovo pratimo, to tržište pratimo, a pratimo 55 kvartala unazad. Znači, skoro 15 godina pratimo te parametre. U prvom kvartalu ove godine je isporučena najveća količina notebookova zabeležena do sada. Ona je posledica i nekoliko velikih tendera i zaleta tržišta koje je imalo na početku ove godine, ali jak uticaj svemu tome je došlo i u pogledu tog udaljenog rada od kuće, možda se kaže tog biznisa koji je kontinuitet nastavio u radu od kuće, jednako kao i nastavak obrazovanja škola, tako da su ta konkretno na ovo pitanje koje je postavio kolega, može da se kaže da je itekako uloženo u infrastrukturu za obrazovanje, a kakvi su efekti, šta je tu urađeno i kako je to išlo, čini mi se i da i to nije loše, ali zahteva jednu posebnu analizu. To je bila pozitivna stvar da je prvi kvartal završen kompletno pozitivan u domenu rasta domaćeg IT tržišta, ali to je samo jedan izvod u odnosu na ono što nas čeka ove godine. Puno toga će biti jasnije na polugodišnjoj analizi u julu mesecu, a septembar mesec kad bi trebala da krene i visoka sezona generalno na IT tržištu će jasno pokazati kako se ova pandemija iz zdravstvenog sektora kako je uticala na ostale podsisteme. Da. Ok, sledeće pitanje je Đorđe Maričić. Ko treba da vodi proces digitalizacije, na koji način kada imamo mnogo inicijativa, projekata i organizacija? Ovo je dobro pitanje i rado sam ga pročitao. Jedna od preporuka koje mi u ovoj studiji navodimo u delu koji se bavi ulogom države u digitalnoj transformaciji jeste osnivanje Ministarstva za informaciono društvo ili kako god bi se ono zvalo, koje bi konačno objedinilo ingerencije koje se tiču IT-a i digitala na jedno mesto, što bi bio veliki pomak unapred i za sada je to, kao što smo i pomenuli u studiji, propuštena prilika u ovom talasu digitalizacije i pojačanog interesovanja svih segmenta javnosti za ove teme, mislim da bi to bio pravi potez. Podpitanje je kako da se mikro i malo srednje preduzeće digitalizuju na način da očuvaju svoju likvidnost, odnosno da imaju ostvariv
povrat na investiciju, mislim da smo to već odgovorili u našoj priči o Centru za digitalnu transformaciju, i koji sektori po vašem mišljenju imaju sada šansu za ubrzani rast ili oporavak korišćenjem IT rešenja? Da, Milorade. Ako mogu ja, Milane, samo, ja se izvinjavam Milovane što upadam, ali iz jednog aktuelnog, ja kroz projekte koje implementiram ovde u Srbiji dosta radimo u automotive sektoru i u poslednje vreme u sektoru turizma. Sektor turizma je najviše pogođen, da kažemo sada, ovom situacijom sa koronom, a sektor turizma je, to su neke naše analize pokazale, i najmanje u Srbiji koristio digitalna rešenja od recimo svih ostalih u nekome poređenju. I tu je ogroman prostor za napredak. Znači, prosto vi danas ne možete turizam zamisliti bez online alata, a situacija u Srbiji je negde na početku. Znači, tu vidim stvarno ogroman prostor za napredak, a što se tiče automotive sektora, mislim, moje osjećaj da je tu najveći pritisak na dobavljače i na proizvođače da moraju da se digitalizuju. Prosto je nemoguća komunikacija sa spoljnim partnerima, a da nije digitalna razmena, da kažemo, i projekata, naručivanje, marketing, pitanje infrastrukture kvaliteta, sve se dešava digitalno. Tako da, evo, ja bih iz te neke moje perspektive rekao da su to dva sektora koja osjećaju veliku potrebu za digitalizacijom. Hvala Tomi. Odlično, da kažemo, što si se uključio na ovom mestu. Ja bih sam dodao da sektor trgovine, pogotovo veleprodaje, je bio na putu jake informatizacije, a sada se pokazalo koliko je online retail sektor isto negde bitan u nekom kontinuitetu poslovanja, tako da i to delatnost koji tekako ima lepe razvojne mogućnosti i za mala i srednja preduzeća, odnosno i za mikro u raznim domenima poslovnih usluga. Ovde postoji dosta dobar teren, ne da se održi nivo koji imamo, nego da se značajno unapredi. Naravno, u osnovi je to proizvodnja i kod nas je to jak sektor tradicionalno, a to mi je dao odlične primere sa automotive sektorom. Hvala. Sljedeće pitanje. Nebojša Bobić, često se postavlja pitanje IT firmama šta očekuju, koji su i problemi, kako može da se poboljša poslovna atmosfera i slično. Kako je vaše viđenje gde bi IT kompanije mogle da unaprede sebe kako bismo svi zajedno ostvarili još veći rast i unapredili IT scenu Srbije? Imam osmeh na licu zato što pitanje dolazi iz čoveka koji radi u članici Vojvođanskog IKT klastera i u stvari ja to prepoznajem kao pitanje koje može da dođe samo od nekoga ko je već u članstvu neke organizacije, koja već pokušava nešto da uradi, da kroz tu saradnju dođemo do nekih rezultata. Prvo što svaka kompanija i svako preduzeće može da uradi jeste da počne da gleda oko sebe, pogotovo za IT-evce važi vrlo često da su previše fokusirani zato što jednostavno možda nemaju vremena na svoj posao, svoje klijente i ne vide dovoljno sa strane. To neko udruživanje, ta neka saradnja, komunikacija među firmama mora da bude mnogo intenzivnija, razmena iskustva, da uspostavimo sisteme za razmenu iskustava, za razgovor, za razmenu mišljenja i zajedničke aktivnosti. Mislim da su ključni elementi da unapredimo i sebe i celu IT scenu u Srbiji. Jer ja to često govorim i za Vojvođanski IKT klaster, mi smo jednostavno mnogo više nego prosti zbir članova i udruženje kao takvo može sigurno da uradi neke stvari koje pojedinačne članice, ma koliko one bile velike ili uticajne, ne mogu. Prema tome, to je jedan od kanala kako bi to moglo da se postavi, a onda u okviru takve inicijative mogu da se rode nove ideje, novi načini saradnje i novi načini sagledavanja i realizacije nekih projekata. To je moja perspektiva i moj odgovor na ovo pitanje. Ako nemate vas dvojica ništa da dodate, sledeće pitanje je Ivana Rajčić. Koliko se podržavaju ljudi koji se odluče za prekvalifikaciju u IT sektor i to kako sa aspekta dostupnih prekvalifikacija, ali i volje IT firmi da zapošljavaju te osobe?
Hvala vam, Ivana, na ovom pitanju. Vojvođanski IKT klaster je uključen u proces prekvalifikacija jako dugo. Mi smo prvi program samostalno napravili uz pomoć USAID-a još 2014. kada smo hteli u stvari da dokažemo koncept i da vidimo da li uopšte može da se od nekoga ko nije bio iz IT-a napravi, da kažemo tako, junior IT-evac. Taj projekat je prošao prilično uspešno i od tada smo se trudili da nađemo sredstva i da organizujemo dodatne kurseve prekvalifikacija. I na ovom mestu ja sad moram da naglasim jasno po ko zna koji put da prekvalifikacije nisu zamena za formalno obrazovanje. Prekvalifikacije nisu nešto što vi možete da završite da sebe zovete IT stručnjakom. To ne biva. Znači, prekvalifikacijama, ukoliko su dobro, kvalitetno urađene, sa dobrim predavačima i dobrim programom, i ako imaju dobru saradnju sa IT firmama gde ćete ljudi imati priliku da vide kako stvari funkcionišu i da odu na praksu, pod uslovom da su svi ovi kriterijumi zadovoljeni i uspešno ih završite, vi tek odškrinete vrata za dalji neki napredak, znači odškrinete vrata da možete da uđete u svet IT-a sa nekim osnovnim setom znanja koji vam omogućava da počnete da učite ozbiljnije. I to je vrlo ukratko jako važna stvar koju vrlo malo ljudi o prekvalifikacijama shvata. Imali smo u Srbiji čitavu poplavu raznih organizacija koji su radile prekvalifikacije, neki su to radile kvalitetno, neki manje kvalitetno, i mislim da recimo u procesu državno spozorisanih prekvalifikacija koje su sasvim solidne, treba malo pojačati te kriterijume kako bismo mogli da imamo još bolje outpute. Znači, ja podržavam ovu državnu intervenciju u smislu organizovanog pristupa prekvalifikacijama za IT, s tim što insistiramo na tome da taj kvalitet u stvari mora da postoji. Što se tiče kompanija, kompanije naravno više vole da zapošljavaju seniore, toga najmanje ime, to se najviše traži, ali su takođe i svesne da neko mora prvo da bude junior da bi posle bio senior i u skladu sa svojim mogućnostima, projektima, voljne su da svakoga ko pokazuje afinitet i ko pokazuje neko znanje i osnove, a naročito pod broj 1 volju da radi, volju da uči, otvorit će svoja vrata i daće priliku. Nadam se da sam time odgovorio na ovo pitanje. Milane, ja bih samo dodao vrlo kratko, znači taj koncept koji je razvijen u tvom klasteru, koji je jedan fenomenalan koncept u oblasti neformalnog sistema obrazovanja sa tom IT akademijom, je kasnije prenesen i rađen kako u Kragujevcu, tako i u Nišu sa dosta dobrim rezultatima. Do sada je to uvek, da kažem, bilo podržano pre svega kroz donatorska sredstva, da li USAID-a ili Nemačke razvojne saradnje. U budućnosti predviđeno je da se, kako se zove, sistemski, znači kroz strategiju industrijske politike podrže, znači inicijative, odnosno klasteri koji budu organizovali takav vrst akademije i neformalnog obrazovanja. U čemu je bitna razlika, i tu si ti apsolutno u pravu, fokus je na praktičnoj obuci i za to su neophodne kompanije koje dolaze iz tih klastera ili udruženja i na kraju žele da zaposle te ljude. Svaka druga vrsta ubrzanog školovanja bez akcenta na praksi, nažalost, ne daje efekat, i imali smo i situacije da mladi ljudi gube interesovanje za to, a na kraju i nisu dovoljno spremni da bi mogli da počnu da rade u nekoj od IT kompanija. Znači, opet hteo sam samo da napomenem da postoji ta ideja da se to podrži u budućnosti tako što bi išlo upravo kroz klastere, udruženja i poslovnu zajednicu sa ciljem da se uključi što veći broj privrednih subjekata. To je sjajna ideja, Tomislave, hvala za informaciju. Iskreno se nadam da će uključiti i klastere u planiranje ove akcije, pa da zajednički prenesemo svoje iskustva do sada, upozorimo šta može, šta ne može prema našim iskustvima, kako bi taj program bio što kvalitetniji. Sledeće pitanje, vrlo specifično, postoji li analiza o stanju transformacije migracije u cloud u Srbiji? Da li ima analiza o stepenu smene iz Active Directory u DAAS u Srbiji? Mislim da, Milane, možda slučajno imaš neki podatak o tome?
imamo određeni, možda ne na tom nivou detalja, ali na jednom od rezultata koji smo komentarisali je u onom segmentu outsourcinga, domaćeg outsourcinga od infrastrukture do softverskih rješenja, koji, ponovit ću samo, iz godine u godinu je rastao stopom od 30% na godišnjem nivou i u nekim analizama kod IT korisnika vidjeli smo jedan trend izrazitog odustajanja od izgradnje svoje infrastrukture, svojih servera unutar firme i računarskih mreža, koji je sa druge strane sve to zamenjeno outsourcovanom infrastrukturom i rješenjem kod provajdera. Eto, to je sa tom visokom stopom rasta od 30% godišnje, taj outsourcovane usluge još uvek nisu izbile na vodeće mesto ukupnih usluga, ali taj trend, ja mislim da će samo biti ubrzan ovim dešavanjima ovde, jer su mnoge kompanije shvatile koliko je bitan taj kontinuitet poslovanja i koliko IT može da im bude u osnovi kontinuiteta posla kad se dese ovakve stvari, kad postoji fizička barijera. Hvala Milone, nadam se da je Ratko Spasojević koji je postavio ovo pitanje zadovoljan odgovorom. Pitanje Milenko Vasić, postoje li problemi u prikupljanju podataka za izradu ovakve studije? Svojevremeno je to bilo dosta komplikovano i teško. Zanimljivo pitanje Milone. Nikakav problem ne postoji, pošto ja to radim sistemski, onako sistematski već duže od 15 godina. 2001. Analiza ove inicijative Srpska IT osmatračnica je napravljena za 2004. godinu. To smo uradili sad već daleke 2005. godine i određena upornost s jedne strane da to radimo bez obzira na okolnosti, a s druge strane držanje te metodologije, da ne kažem pretencioznije, nekog kvaliteta i upornosti koji stoji u okviru toga. Kao rezultat daje da godišnje završimo preko 20 pojedinačnih detaljnih analiza od IT oblasti. Znači ne samo tržišta i sektora, nego i analize kupaca, pratimo tržišna i tehnološka kretanja, tako da prisutan je i sve veći broj javno dostupnih podataka. Ti nekakvi, da kažemo, javno dostupni izvori su, na primjer, na lokalu APR, fantastičan, transparentan izvor podataka. S druge strane, tu je Zavod za statistiku, na evropskom nivou Eurostat sa fantastičnim analizama. Puno toga se već popakuje na tom nekom sistemskom nivou, podaci su sve transparentniji, živimo u doba otvorenih podataka, tako da je sve veći izazov kako savladati te podatke koji su prisutni negde oko nas, veći izazov to nego prikupljanje pojedinih podataka. Naprimer, izuzetno transparentan i kvalitetan izvor podataka za ova naša istraživanja su javne nabavke. Videli smo podatak da je preko 1/3 ukupnih IT investicija u Srbiji vezano za državne organizacije i državne preduzeće, sa obavezom javnog objavljivanja svih rezultata tendera, ide se do nivoa tenderske dokumentacije. Tako da ko je uporan, tu dobije jedno blago podataka. Možda ti podaci nisu najbolje strukturirani, nalaze se u nekim otvorenim formatima, ali to je negde izazov za ljude od tehnike ili struke da se sa svim tim podacima uhvate u koštac i da dođu do pravih rešenja. Eto, samo analizom tenderskih poslova mi uspevamo negde da uđemo u specifikaciju koja na ukupnom lokalnom tržištu vredi više od 1/3 ukupnog IT tržišta investicija. Najkraće, sami podaci su sve manji izazov, sve manji problem, a sve veći problem je to što nema novih inicijativa i ekipa koje bi bile spremne da analiziraju te podatke i da publikuju
studije slične kao što je ICT u Srbiji koji mi sad poznate. Da, do tada mi ćemo nastaviti da radimo ovo što radimo uz podršku naših prijatelja kao do sada, nadam se. Privodimo polako kraju seminar, odnosno ovaj webinar. Uz pohvale imamo još jedno pitanje. Aleksandar Vekić, da li su istraživanjima obuhvaćene startup kompanije u IT sektoru Republike Srbije? Startup kompanije nismo registrovali posebno u istraživanjima, ako se ne varam. Milovane? Da, nismo izdvojili kao poseban segment. Imamo u ovom delu ekosistema upostavljen taj element negde, ali u okviru redovne godišnje analize IT sektora Srbije mi uradimo analizu novo osnovanih firmi. Tako da sa posebnom pažnjom uradimo analizu firmi koji su osnovane prethodne godine, koje su predale bar jedan finansijski izveštaj, takođe firme koje su osnovane u poslednje 3 godine i firme koje su osnovane u poslednjih 5 godina koje su predale finansijske izveštaje, tako da pratimo njihove dinamike i prikazujemo te rezultate. Znači mi ih na neki način zovemo novo osnovani, ne zovemo ih startupi, koji ima kod startupa određenih specifičnosti, ali tema startupa se upravi neke posebne organizacije udružene sa našim rezultatima, tu može se dobiti dosta dobra slika na startup sceni u Srbiji. Ok. To bi bilo to. Iscrpili smo sva pitanja. Čim budemo dobili snimak ovog webinara, što bi trebalo bude večeras ili sutra tokom dana, mi ćemo ga negde na neku prikladnu web lokaciju okačiti i poslati naravno svima vama učesnicima na mail link da možete ga preuzmete, a sigurno će biti javno dostupan najverovatnije na našem sajtu. To bi bilo to. Puno vam hvala na pažnji i na ogromnom interesovanju koje ste pokazali i za ovo izdanje studije. Verujem da će ona imati sad svoj neki život. Mi smo tu da protumačimo i da damo neka dodatna eventualno objašnjenja ukoliko budu potrebna. Slobodno nam se obratite. Još jednom bih se zahvalio, naravno naročito Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju GIZ, gospodinu Tomislavu Kneževiću koji se danas pridružio, ostalim sponzorima koji su nas pomogli, Privredna komora Srbije, Privredna komora Vojvodine, Novosadski sajam i kompanija DDOR osiguranje. I vidimo se u nekom narednom predstavljanju, nadam se uživo, nadam se da će ova situacija sa obavezom udaljavanja i socijalne distance, kako je nazivaju, biti relativno brzo prevaziđena i da ćemo moći da se družimo i da porazgovaramo licem u lice. Još jednom hvala svima i vidimo se sledećom prilikom. Prijetno. Hvala, pozdrav.